Días as tres. Eu son Blas. O futuro marido de Isabela. Desde non me divorciaba ni de broma. No viño do trinque. Calalla, todas que miras a gustar os xamas. Anda, Brai, axúdame a salvar as maletas en por favor. E ti? A que te dedicas? En que traballas? Se Maruxo non se opón, remataría a página web do TED en 2 semanas. E informatizaremos as cousas básicas. A mí non me convence nada de nada tanta tecnoloxía. Eu cun descorazón. E cuns habitantes domino o mundo. Maruxa, pero sabes que a razón por la que casi non temos clientes é porque non sabemos aproveitar os beneficios publicitarios da rede. Iso, el vai enchufarnos este día. Conectarlos, e logo conectarlos. Chao.